umuyobozi w'ihuriro ry'abasifuzi ba Premier League yemeye ko ikipe ya Everton yimwe penalty ndetse asaba imbabazi. Mu mpera z'icyumweru ikipe ya Everton yakiriye Manchester City kuri Goodison Park. Mu minota ya nyuma y'umukino kwa gatandatu nibwo Rodri yashatse guhagarika umupira wajyaga mu izamu, maze akazi kagenewe amaguru, igituza n'umutwe agakoresha ukuboko ndetse abikorera mu rubuga rw'amahina. Umusifuzi w'umukino Paul Tierney n'uwari uyoboye VAR Paul Kavanagh banze gutanga penalty, icyemezo kigayitse icyatumye Frank Lampard na Ashley Cole batoza The Toffees bereka umujinya abasifuzi nyuma y'umukino, ndetse abafana ba Everton batahana umunabi. Lampard yikomye Kavanagh ndetse amutunga intoki avuga ko akora umurimo atahamagariwe, mbese ko atagakwiye kuba yitwa umusifuzi. Ikosa ryakozwe na Rodri iryari uruca abana. Lampard yagize ati mfite umwana w'umukobwa w'imyaka 3 gusa, n'umwana muto ari mu rugo, ariko yakubwira ko iri ari penalty. Urubanza rutagoye rwacibwa n'umwana muto rwitwa uruca abana. Everton yatanze ikirego isaba gusabwa imbabazi kuri uyu wa mbere. Kuri uyu wa kabiri nibwo umuyobozi w'ihuriro ry'abasifuzi Mike Riley yahamagaye chairman wa Everton Bwana Bill Kenwright atibagiwe na Frank Lampard abasaba imbabazi. Gutakaza uyu mukino ku maherere byatumye Everton yisanga ku mwanya wa 17 aho irusha inota rimwe gusa Burnley ya 18 ndetse iri umurongo utukura. Hari mbere yuko Burnley ikina na Leicester City. Muri nzeri ya 2021 Yuri Vernedub yatozaga Sheriff Tiraspol yo muri Moldave, imwe yatsinze Real Madrid muri UEFA Champions League. Kuri ubu Yuri yasubiye iwabo muri Ukraine ndetse yafashe intwaro, yagiye gufasha igisirikare kurasanira ubutaka bwamwibarutse. Uyu mugabo avuye mu kazi k'ubutoza, nta bunararibonye afite mu gisirikare, yitabye umuhamagaro Call of Duty. Mbega ubuzima buteye ishema abasekuruza, mbega intwari, umutima w'ubutwari, gusa inkuru ibabaje nanone, mbese kuki bigeraha? Iyi si Champions League ni urugamba, isi y'imikino yamwifurije umutsindo. Kylian Mbappe afite imyaka 23 gusa. Uyu Mufaransa ntiyazamukiye muri Paris Saint-Germain kuko yayigezemo muri 2017 ku butsi Monaco. Nyuma yo gutsinda ibitego bibiri AS Saint-Etienne mu mpera z'icyumweru, Mbappe ni umukinnyi wa kabiri umaze gutsindira Paris Saint-Germain ibitego byinshi. Ibi yabigezeho asanga Zlatan Ibrahimovic ku mwanya wa kabiri. Mbappe na Zlatan buri umwe yatsindiye Paris Saint-Germain ibitego 156. Ku mwanya wa mbere hari Edinson Cavani watsindiye ibitego 200. Ku mwanya wa kane ni Pedro Miguel Correiro Rezenes Pauleta watsindiye Paris Saint-Germain ibitego 109. Dominique Rochette yatsindiye ibitego 100, mu gihe ku mwanya wa gatandatu haza Mustafa Dahleb watsinze ibitego 98. Umunye-Congo Brazzaville François Mpele yatsinze ibitego 95, mu gihe Neymar Junior yatsinze 91. Ku mwanya wa 9 ni Angel Di Maria umaze gutsindira Paris Saint-Germain ibitego 90, mu gihe Safet Pape Suzice we yatsindiye ibitego 85. Uyu Murusiya yanze kwishimira igitego yubika umutwe. Alexei Miranchuk ni rutahizamu w'ikipe ya Atalanta Bergamo n'ikipe y'igihugu Burusiya Sibornaya. Ubwo Atalanta yanyagiraga Sampdoria Bergamo mu ntara ya Lombardia ibitego 4-0, hari hashize amasaha make Uburusiya bumaze guhagarikwa mu mikino yose y'umupira w'amaguru. Bivuze ko budashobora kwitabira igikombe cy'isi mu mpera z'umwaka, inyamara hari hakiri amahirwe yo guhatanira muri uku kwezi. Ku munota 46 Miranchuk winjiye mu kibuga asimbuye yatsinze igitego cyiza cyane ndetse gikwiye kwishimirwa. Uyu Murusiya wari ufite umutima uremereye yanze kwishimira igitego, ahubwo yubika umutwe
azamura ibiganza abifatira hejuru y'umutwe nko guha icyubahiro isi ishavujwe n'ibikomeje kubera muri Ukraine. Bagenzi be bahise bamuzenguruka bamutera akanyabugabo, bamuha impamvu yo gukomera, bamwibutsa ko adakwiye kwiveba. Umurusiya Miranchuk asanganwa ubucuti na mugenzi we w'umunya-Ukraine bakinana Ruslan Malinovski. Umuholandi Martin de Roon nawe ukinira Atalanta yahishuye ko Ruslan Malinovski amaze iminsi asa n'uwihebye, agahinda gakabije aterwa n'umuryango uri muri Ukraine, igihugu cyabaye isibaniro ry'imirwano kuva mu minsi mike ishize. Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu. Umukinnyi w'umunyarwanda Nizeyimana Mirafa yasezeranye imbere y'Imana n'umugore ukomoka muri Portugal. Mirafa umaze igihe akina muri Zambia yasezeraniye mu musigiti na Rosaline dos Santos yeguriye umutima we. Mirafa ukinira Kabwe Warriors yasabye dos Santos ndetse aba bombi biyereka ababyeyi mu mpera za 2021. Igihe rero cyari kigeze mu mpera z'icyumweru gishize ngo byose byuzurizwe mu musigiti wa Al Furhan, maze umunya-Portugal kazi yemera kubana karamata n'umunyarwanda Nizeyimana Mirafa. Mbere yo kwerekeza muri Kabwe, Mirafa yakiniye Tenseri wa Rubavu, Police Football Club, APR Football Club, Rayon Sport na Zanaco yo muri Zambia. Nitwa Lorenzo Christian Musangamfura.